Sa headlines kan mga barata paggirumdum sa Labor Day sa siyudad kang Naga, binantayan kang Naga City Police Office. Metro Naga Peace Movement Federation nagkondusir ng programa sa Plaza Rizal ngunya na Labor Day. Sarong lalaki sa Balatan, Camarines Sur, Binadil, Gadan. Underwater cleanup drive ginibo sa palibot kang Daroanak Island sa Pasakaw, Camarines Sur. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Pag-obserbar kang Labor Day sa siyudad ng Naga, higot na pinagbabantayan kang Naga City Police Office. Maski mayo subuot na monitor na nagkondusir ng kilos protesta. Ang detalyes sa report ni Cristina Valenzuela. Nakabantay man ngunyan na bilog na aldaw ang Naga City Police Office para mag-monitor sa mga posibleng makilos protesta kasumpay kang Labor Day. Daw mayo man subuot nagpaabot sa NCPO na may maprotesta, nakaalerto man giraray ang mga otoridad in kaso kaipuhanon na magresponde. Although mayo kitang ina-expect na rally dito sa Naga City, but still, pasiguro pa din kita para if in case na may mangyaring biglaan na may mag-rally dyan, igwa kitang and may mangyaring insidente, so igwa kitang mahugot and may deploy para mag-assist or mag-responde sa anumang eventualities na mangyayari sa natin. Sigun kay Police Captain Daisy Angeles, naka-standby man ang Civil Disturbance Management kang NCPO na ang naka-assign para sa crowd control sa oras na manutaran na may magkilos protesta sa syudad ng Naga. Ang CDM, ang Oroaldo man pinag-activate kang PNP. Ang CDM is always activated. So, kasi may orders din dyan eh. May order ang CDM ta. Yung CDM na ini, itong inaapod ming care. So, sinda itong sa crowd control sa CDM. So, always activated ini if in case na may rally. So, naka-standby lang sila. Mantang may mga personahe man kang pulis sa Naga na nakadestino ngunyan sa tulong border control kang syudad. Paliwanag ni Police Captain Angeles, day subot pwedeng mawaraan ng bantay ang mga ini, urog na ngunyan na panahon kang summer. Ang border control ta is itong Aptulo, itong digdiyo sa Mabolo, sa May del Rosario, and digdiyo sa Bayan, tuman sa boundary kang Kanaman. So, permi man yan naka-activate, data man yan pigahali, lalo na ngunyan na summer. So, activated yan. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sarong programa man ang pinagkondusir kang Metro Naga Peace Movement Federation sa Plaza Rizal. Kabaliktaran ini kang kilos protesta na pinagkukondusir ka mga grupong cause-oriented pag Labor Day. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Bakong mga grupong cause-oriented na perming nahiling sa nagkapirang plaza sa siyudad kang Naga na nagkukondusir ng kilos protesta kada may mga signipikanting aldaw siring kang Labor Day ang nakapwesto ngunya na aldaw. Imbes grupo kang Metro Naga Peace Movement Federation, nakapalibot tigdi ang manlain-lain na placards sa mga may nakasurat na tataramon na nagsisikwal kang ribuk sa Bicol asin nangangapudan ng pagkakasararo para sa mas marhay na Bicol. Susuki Joel Pilyogo, dating miyembro kang grupong cause-oriented, alagad iyon ng unyan ang tagapagtaram ka Metro Naga Peace Movement Federation. Mayo man maraot sa pangkondusiring kilos protesta, hulit na may mga issue man subot na dapat ipaglaban. Alagad nahiling maninda na may ginigibo ang gobyerno para maresolberan ang pagtios kan mga Pilipino. Demon kita again sa mga rally kasi may mga issue man po talaga na kaipuan pa din na ipaglaban. Pero may mga ginigibo din po na mga paraan ang mga ayon sa kang gobyerno, lalong-lalo na po ang satuyang ang satuyang presidente, para po maibsan ang kahirapan at problema po na kinakatubang ang Pilipinas. Ano po? Kabali sa Metro Naga Peace Movement Federation ang grupo hali sa mga barangay kang Mabolo, Balatas, Concepcion Grande, asin Kamaligan, Camarines Sur na aktibo nagpartisipar sa ginibong aktibidad kasubagong aga sa Plaza Rizal. Ayun po mga mga iba't ibang organization po yan dito sa Naga City na nakabaloob po sa Metro Naga Peace Movement Federation.
So, iko po dyan yung Mabolo, may Balatas, Concepcion Grande, may Kamaligan pa po nga ni. Mientras tanto, suportado man kang PNP Naga, Highway Patrol Group as ng Philippine Army ang aktibidad na ini. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, hot air balloon and music festival sa Barangay Pakul, Siyudad ng Naga, higot na binabantayan kang Naga City Police Office. Katuwang ang augmentation force as in force multipliers. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Alas 2 nin maagahon kasubago kan gibuhon kang Naga City Police Office ang pre-deployment briefing antes i-deploy ang mga PNP personnel durante kan aktibidad sa Metro Naga Sports Complex sa Barangay Pakol, Siyudad ng Naga para sa hot air balloon. Alas 3 maning aga inilatag na kang NCPO ang sa indang mga personal sa nasabing area. Basado sa crowd estimated kang NCPO, nagabot sa 4,000 katao ang nagdalan kan pagpalayog kang hot air balloon kasubago. Actually, alas 2 kami nag-start ng pre-deployment briefing. Nag-deploy kami sa alas 3 and nag-open itong gate duman sa Pakol is alas 4. So, ini-expecta na mas dako lang tao and yung nga nito, mga bandang alas 6 na hilingtan na itong tao is nagabot na sa nasa 4,000 ng tao duman. Sigon ki Police Captain Daisy Angeles, inaasahan ninda na mas dakol ngunya na banggi ang madala ning concert base sa mga nagbakal ning tickets. Alagad daiman handal digdi ang NCPO, hulit tamay bastanting bilang nin mga PNP personnel sa area na mabantay para masigurado ang pasi-orden. Ini-expecta na mas madakol ini at siya nabanggi dahil may mga concert na mangyayari duman sa Pakol. So, bako lang mga kaakian or kabataan ang maduman, syempre may mga bisita kita kanyan, so na-expect na madakol ini. And syempre mabasa kita duman sa nagbakal na ticket. Para sa GNN TV48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, 7 task force ang pinagriar kang incident management team na pinamamayuhan ni Mr. Rene Gumba, ang Executive Director kang Public Safety Office. Kabali digdi ang Traffic Management, Crowd Management and Security, Medical Task Force, Fire Suppression as iba pa para pag-andaman ang dakol na tao na madalan kang mga aktibidad sa hot air balloon and music festival na nagpuon ngunya na aldaw. Itong task force na pinag-create, so IMT, kabalig di so traffic management, ikaduwa so crowd management and security, kabali din so medical task force, and then igwa pa kita sa fire suppression, fire emergency. Then ito pong igwa kitang crisis team na kung sakaling mag-escalate ang mga insidente, ma-step in sinda to assist and support. Pero ang pinaka-crucial po digdi itong sa traffic and crowd management. Sa iba pang mga bareta, mantinido ang Alert Level 1 sa Bulkan Bulusan na yaon duman sa probinsya kan Sorsogon. Sa iniluwas na Bulusan Volcano Bulletin kang Office of the Civil Defense, nakapagrehistro ang Bulkan Bulusan ng 92 volcanic earthquakes. Asin iba pang aktibidad kaini. Daypaman giraray pinagtutugot ang paglaog sa 4-kilometer permanent danger zone asin paglupad kang eroplano harani sa bulkan. Padagos man ang monitoring kang PVOX sa kamugtakan kang nasabing bulkan. Sa sabuyang pagbabalik, Naga City People's Mall, ibang-iba na, makalihis ang 15 taon kang ipasunod ang rebranding. Yan ang sinibapang nangingenot na mga bareta, digdi lang sa GNN TV48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here,
You don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance,
empowering the economy through mastering numbers and market, College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity, College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible, designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos ka mga bareta, Naga City People's Mall, ibang-iba na ang sitwasyon, makalihis ang 15 taon. Ngunya na aldaw, pinagseselebrar ninda ang ika-15 anibersaryo matapos ipasunod ang rebranding kang dating supermarket kang Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sa laog ng 15 taon matapos ang rebranding kang Naga City People's Mall, hali sa apod na Naga City Public Market o Supermarket na pinagdadayo kang mga prasaod bako lang kang mga taga-syudad ni Naga, dakul subuot ang nabago. Pinahiwas na ang mga agihan sa laog kang merkado, kung sain 30,000 hasta 34,000 na parasaod ang nagbibisita digdi uro aldaw. Dinagdagan man ang mga hagyanan, asin gabos na pasilyo ang okupado ng unyan ka mga negosyante. Pira lang yan sa mga achievement na ibinida ni Market Superintendent Ramon Florendo ngunya na nagseselebra ng ika-15 anibersaryo ang NCPM. Sigun kay Mr. Florendo, kung pag-uulayan man lang ang financial standing kang merkado, mas salangkaw subot ngunyan ang ingreso kumpara sa gastos kang opisina. Nagabot sa 20%. Hasta 30% ang profit margin na nakukuha kang ahensya na napapaduman man sa mga programa asin serbisyong itinataos sa publiko. Ang financial standing kang Naga City People's Mall, in terms ka itong ingreso sa good gastos, masalang ko na maray ang ingreso. In fact, almost mga 20 to 30% ang profit margin kayo ni na napapaduman man sa mga programa sa good serbisyo. Kung ikukumpara ini kang nakalis na taong 2010 antes maging Naga City People's Mall, nagaabot lang sa 32 million ang gross revenue kang opisina. Alagad mas nagdoble ini kang 2023 kung sain uminabot na sa 65 million pesos ang naging gross revenue. In 2010, prior na maging Naga City People's Mall ini, ang gross revenue talang is 22 million. Pero it went as high as 65 million kang 2023. So, na-triple yan. So, that's how successful we are today. Sa ibong ka mga accomplishment na ini, dakol man subot ang pinag-agihan na pagsakit kang opisina bago napakaray ang palakaw kang NCPM sa iraram kang administrasyon ni Mr. Florendo. Ang impression noon, weekly, laging may balita ng 2 o 3 snatching. Tapos maraming sindikato raw dito, madadaya yung mga kiluhan, madumi, madilim. So, napaka-sama ng image. At ang occupancy rate, mga 70% lang, almost 30%, walang nakapwestong mga store owners dahil nga yung impression na hindi maganda, negative. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, dakul pasubuot plano ang Market Enterprise and Promotions Office sa Naga City People's Mall para sa operasyon kang merkado. Alagad, prioridad muna kang opisina ang structural integrity kang NCPM, hulita 57 taon na ang edipisyo. Kaya kaipuhan ng mapakaray ang istruktura kaini. Sigun kay Market Superintendent Ramon Florendo, pag nahirahay na ini, plano naman bugtakan ang bubong ning roof deck asin laaganan ning solar panels. Pinag-iisipan man kang ahensya na maglaagman ning mga satellite markets
asin paiwason ang parking area na saro sa kaipuan kang mga parasaod. Actually, maraming plano tayo. Kaya lang inuuna natin yung structural integrity. Ano? Ibig sabihin, this is a 57-year-old building. Kaya tinitingnan natin na pag naayos yung mga structure nito, may mga plano na bubungan yung roof deck, tapos lagyan ng solar. But it requires a strengthened post and beams to be able to carry that weight. So, pangalawa, nag-iisip rin tayo maglagay ng mga satellite markets kasi talagang mahirap na. And then, madagdagan yung parking spaces dito kasi kailangan niya ng isang commercial establishment like the Naga City People's Mall. Sa police report, gada ng 43 anyos na si alias Marcelino, kang Zone 2, Sitio San Fuego, Barangay Cabanbanan, Balatan, Camarines Sur, matapos badilon kang daipa bistadong sospek, pasado alas 11:35 kan suubang udto sa Zone 7, Sitio San Fuego, Barangay Cabanbanan, Balatan, Camarines Sur. Lunad subuot kan sa iyang motorsiklo ang biktima, hali sa barangay hall asin pauli na kan badilon kan daipa bistadong sospek na nakalunad man sa motorsiklo. Tulos man na nagdulag ang sospek sa day maarama na direksyon. Padagos pa ang pag-imbestigar kang PNP Balatan sa nasabing insidente. Sa Nabua, Camarines Sur, duwang tama sa tulak ang inabot kang biktimang si alias Anton, 48 anyos, residente kang Bato, Camarines Sur, matapos na badilon ini kan duwang dae nabistong mga sospek na nag-iedad 20 anyos na tulos nagdurulag. Susog sa report kang Nabua PNP, pauli na ang biktima lunad kan sa iyang motorsiklo kang magpundo sa gilid kan tinampo sa barangay Paloyon, Nabua, Camarines Sur para mag-ihi kang badilon subuot kan duwang sospek sa distansyang 3 metro kung sain tinamaan ning 2 beses sa tulak ang biktima. Padagos ang ginigibong investigasyon kang Nabua PNP sa panibagong shooting incident sa nasabing banwaan. Sa ibang police report, voluntaryong nagsuko sinda alias Ron asin alias Jen na subuot mga miyembros kang milisyang bayan nakabali sa Platoon 2, Larangan 2 Committing Larangan Guerrilla Scout kang Bicol Regional Party Committee na nakakasakop sa ikatulong distrito kang Masbate sa Irarom subuot kang liderato kan sarong alias Dugas Denden Cañete. Sarong badilman ang pinagsurrender kan duwa na yaon ngunya sa custody kan 2nd Provincial Mobile Force Company para sa documentation. Naging posible ang pagsuko kan duwang miyembro kang milisyang bayan huli kang espuersos kang 2nd Provincial Mobile Force Company, RPSB Team Tubog Masbate, PUV Corpus Municipal Police Station, 65th Infantry Battalion, asin 9th Infantry Battalion Philippine Army. Sa iba pang bareta, sarong gada na sperm whale ang nadiskubre sa baybayong kang Sitio Ilo, Barangay Botohonan, Viga sa probinsya kang Catanduanes pasado alas 11 nin udto kang nakalihis na Miyerkules. Sa report kang Bifar Bicol, ang nasabing sperm whale ang may 25 metros ang laba, asin 5 metro ang lakbang. Nasa stage of decomposition naman ini kang eksaminon kang mga taga Bifar. Ang mga personahe kang nasabing ahensya ang nagtukdo kung paano ang tamang pagtalbong kang nasabing sperm whale na saro ng endangered species. Padagos sa mga bareta, ginibong niya na aldaw ang underwater cleanup drive sa palibot kang Daruanak Island asin Refugio Island na sakop kang kadagatan kang Pasakaw, Camarines Sur. Apwera kang basura, pinaghali kang divers ang inaapod na crown of thorns na iyo ang nagkakaning mga corals. Susug ki Mayor Nino Taiko kang Pasakaw, Camarines Sur, naging matrayumpo ang nasabing aktibidad huli sa tabang kan manlain-lain na grupo ning divers. Ang underwater cleanup drive ang parte kang aktibidad sa Daruanak Summer Festival kang nasabing banwaan. Pong maray si satuyang ginibong underwater cleanup drive sa tabang po kan satuyang mga partner agencies, ano po, mga men in uniform,
divers, free divers, scuba divers, LGU employees, and other volunteers, barangay officials o barangay Balogo. Ano po, magayon na maray ang naging resulta kan sa tuyang clean-up drive, water clean-up drive. Estimate mo po, garano ka na kung sumasurong na kwata? Pig segregate paninda, then hinali ta din tong mga crown of thorns, na pikuata na nagsisibo o nagkakakaning mga corals. Hinali ta tong species na to na crown of thorns, which mayo man siyang epekto sa ecosystem ta na mawara ito kasi naman si mga predator na nag-i-exist digdiyo. Problemang maray kaya ang mga corals sa din nakakadarakula tayo ang ginigibong pagkakangkaning crown of thorns sa niyo. So saro niyo sa pighali ta digdiyo aside sa mga plastics na nakuata dyan underwater. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Chris Palomanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game! Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.